KSAGS George Timong aphan rangsina hansia bang alang li George Timong aphan ke ther ke hapua putha KSA George Timong amithang asa hemalong pherang ke me ke phapon George Timong alang li pherang ke me ke phapon nang kok atheke non malom alang li syndicate lapen vuti lapen alu ke jor ke chok che puthaksi alang li pherang ke me kapadupon bang somai kapadupon arni lagi tarik krit rock pai pai chiklo alang li rangsina hansia alang li wuti ki joralong tangka suri kep tuen pondet pusi KSAGS kongchun bang George Timong aphan karbok pon pusi akoy kewan lasila solam ke ahok kali pusi KSAGS George Timong ahin pen lamkar ka chipi pon lapen rangsina hansia bang KSAGS George Timong aphan sitame areng hu kapa soji puta ke ther ke hapon puta chethan pon tang te alang li kaning je pon alam thele kado ka ve ka chini ajia phan alang li lam le arjupon sine difupen rostoman se kirim duna berta news desk report public TV Karbi Anglong Bengorat van Kardok Pajerelo Kardok Nili George Timong Karbi Students Association a General Secretary Ahin Pen a Francis Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Rohavan Karbi Anglong Autonomous Council a jurisdiction under an la trading license officially claim lapen taxation department and pen distributorship kipipon officially kipipon Karbi so jang toman encourage dun alang lipan lapon Karbi so jang toman distributorship kipipon telepon alang lipan apraksin nili akero pilo lapen kemang jilang ni tame lason distributorship bangke tipon bopo pusi nili ningke bota mesa nangli ingson alam arlo alam bang mukidum itha nangli distributorship kipi ke Karbi so ejang tumta oching thorna business potoklam tunang pusi nangli ke kipi lo bota mesa ladak dipuo town normal nili chini duna tente ladak ke arlo kondugo ke pizza lasi kindly pen nangli arlo alam humri dun pen arlo alam ki dak koson kopi syndicate susuli bomma directly ni nili puit dak ko nangli ladak bang lang dun ikasa lapen Mr. Rangsina Hanse nangli pan aprangsi churul Karbia ambong pen nangli lason business claim mo jay pot ke theglo nangli pan churulo lapen 500 se claim lo Karbilo chawli asong ngali long hirju medu kake mata nang serapudi sitame kaprega ri soijang phanta a chance pi ponika kaprega ri soijang phanta a chance pi ponika monopoly bormu bang claim nang nema unili kamata monopoly bormu ge henopi nak Karbi tum penaan riso ejang tum non ke claim ni tum dopi sitame nang lege pakler nong lede nili nangli pan personally hang nala sele tabe chang abe ani sita nili ke dak bajar rong son tu da komplain nai ye joine si nili ke la bepari than ka choha kopi ko son ma nili ke rasina se si uti syndicate ke claim buta nili ke chini de au pete ama alang litung si uti syndicate bo alang bang alang litung si la rasina se si son claim ko nili ke chini de Pinianiata sikai sita en dun kuave lapen kewajilang ahut sita met ne lapen nilike non he jong si election ta ke haila lapen busona syndicate salong pen ke sikai sita e kolong le lapen kewajilang liani tene nililong radatum complain na kele joine si nili rat farman arlo alam ka chini ji phat pura difuang kan ke parlo ana huti biha ke claim to phat ke se office along hanglo lapen chiki polo long laso kacingki hutsi inut abuti abeha klem bang latungsi nang limen ta kaparno nili George Timong le nang limen kaparno kali lasi nang li le nili ti malong do sita do kulote lapuson klata kapachini ji phage nang li ta bot ibegi George Timong aphan hamai no
KSA General Secretary Punang Kipu. Tante nang likente hamai no buti syndicate keklem jia pantong BJP ki dun loma. Nilijo si hamai no KSA General Secretary ulote ketamtang KSA no po kongchun bang. Ketamtang atum an ke hamai no KSA kongchun bang loma. Latang to an atum ta hamai no loma. Karbi hijan alaman rida. Kepo yang ton pen si kepo. Komande hajira chongna chora long ta hala so munita sigap ket. Adim ta sitai ko endek lote lata karbi khai ja cheng holoma. Lapen la soda kha sindiket. Dolan. Mr. Kiri Tiso lake alu mate kuru ete sindiket klem bang kulo ta. Lapen di po hiti lo politi na sindiket tadu. Rotno timung komunis klaim tahu. Nang itu enggak klaim ribu dan de klaim no. Sita me kapre kada war sabit pakai. Mason sindiket sistem bang klaim no. Langgar thank you. Kopia kamu de buti tu hang oke. Buti pum ni ini lah cunamun. Aku ni tumlong ke office long ke hodai talaku collection tu. Semua tu collection nama hok ni yang setan dari ni terak le. Ferire. Osomar tum dak 7 jon do 8 jon do office long do. Latu mari salu te han chulung nam office maintain office ke chocho ma. Ahok bro. La ne chon ni personally ki kamu ni ja ko. Ma buti so ne. Lang ne. Listen wala la buti bihan ke keba. Kupi ko son sila sinaben balik barok la. Hala barok tum si clear. To la bipari tum hai. Hala tum si dang than. Je nang sinahan se si clear. Kuson si klaim orang senang sih. Distributorship po system pen. System bang nilai nak thap po. Distributorship po system pen sila tu claim lo. Ke belek thane pa claim long le tiya. Buti bang hadi lo so aro nam nilai thari dang thap da to. Abuti ta ni tum por pesi po ni. Ako ni to abuti si nak tum dukan long di bapang ni. Ja alang tu ma dukan ni tu medi alang tu ma coban be abuti bang hanung si bidang si nai po ana lebe. Ni tu ma abuti si jor ni po ya. Sindiket sistem itu. Lah sila so mengenang nema. Ngacu ning itu. Tapi orang apa. Son sindiket sistem bang. Nah, alu bang son nanti lagi. Alu dah kemana kiri tisu komunis iklan tu. Lah son tu. Waktu di abos stop pen barak tu di. Belek tanpa jauh lagi. Aku kemana distributorship apply dunia putadi. Apply nongli. Helang itu kira mau dah mesti jauh. Alam. Lah sila son mengenang nema. Lah son berarti lah kador so wet automatically. Normal ke keceng lah tu motor pokok deh Jio than perusahaan ya apa yang ini tuan tak aki jual mesin api lo mesti di Jio ke api dia nang sok lo benar gitu soalnya monopoli lah tu klaim kono aling hang ling si ador pas opo aling hang ling si ador pokok kono tu lah dia orang business polisi business accountancy nilai pota profesor legal do lita profesor tu mat advice hang mati university profesor college profesor tu langsung si dalam itu dan so silang kanu lasi laso business bang so syndicate bang ini lah deh hempar pi kami buat enggak ada public pak hempar pi lantai gitu Nang di joy ke pen na authority kali to alam ko kan ko bisi lambar pinto nil ke tuning ridun mati ani si nang itu video dah cek long tuning ridun lo please pen nil tuning ridun nil ke authority kalang kali ke tapi yang orang sih baca nil lo nil ke tuning ridun lah alam pak lang ni mati rat lo nil ke tuning ridun at least I can request tuning ridun pun mati jo mata nil authority kali dia thai I am not a council authority but I can appeal for the sake of the people of Karbiang I can request for the betterment of the people of Karbiang that is for the betterment of the people of Karbiang Lanya thank you ai siram se ka jukan to nang Facebook post rom ke to kardiang lo nam ke syndicate ke ing to nam ko bisi ko syndicate apa thang nang tum ke ban jela apor mo sai ke nang pan budine ka tise ko ma de claim ko mi ko non acha hormon chini dun de tum dola acha hormon chini dun de la nilitum inquiry dum bom la no more syndicate means no more syndicate lapen lada khai alam bari syndicate lo nil pare pupu na claim tum do je lapen solla nili na thani da ko rang sinahan se nili pan indirectly pen na the na art de fraji ku nili pana ku la si na de bo nama bang ni na de bo nama bang ni ba ko nili sitame nili pana ke cheng na kar de pen jo si na tum la so syndicate bang bon ji pulote na de bo nili ba ko
Kita menilai cuning itu nih please. I don't have the authority, but nilihin pet na IPL dulu, asal syndicate system tang nani. Deh, lagle na pen syndicate itu apa berarti na deh. Nilin nuet sih ini. Thank you. अच्छा नाली तुम कैसे बेन मथा तें बुतेला सिंडिकेट को जोने से अनाम के किसु बोला Exactly. ते नॉन बुटिए तो नाली तुम मथा तें बुते दिफुलों नॉन कौन से एनएनडी Asisten bang, so nanti asisten bang ador bola beli lah tu monopoli punya bos. Monopoli punya Ador so dak lo mati. Oh, ultimately kita ador so pur ke. No na tu ke cengar ador ba komi, bhai. Sekarang aku lah tu monopoli lo berarti kami thasi ador ba kau ador ba so pur. Business policy lo lagi. Langsung monopoli bang ni, ajo ni sini ke, kacu IPL lo jual ada cita. Nah sini hasil sikit ke bukan diri, sini ada sini ni mati. Kalau so businessman korok tu sini ada ni pun. Langsung ni cuci IPL lo jual. सिंडिकेट जो से इन तंते बुते